Ne mogo kuom jotuo mane oriko kwame kar thieth ma Coast General Hospital nikech bil mar thieth. Bang' ten kaunti ma Mombasa singo mar chulo negi bil kendo yienegi dhi pacho kaka mich mar Eid. E chenrono mane otelne kod gavana ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir, jotuo mane geto ne gin mago mane osechango to kata kamano ne ok nyal dhi pacho kapo gitieko chulo bil mane bandhogi gi kar thiedhno. Mokuom jogo mane walosogo ne onyiso mor margi ka gikoni okang' ma kama koro dhi miyogi thuolo mar bedo kanyakla kendo bago nyasi gi anyuolagi e skukuni mar Eid. Motelo ne ma, ten kaunti ma Mombasa bende okawo okang' maket gi mano e kinde nyasi mar Christmas, kuma bende jotuo mane okwame kar thiedhno nikech wach bil nochulnegi omenda magidhi pacho. Limited. Now I am okay. Nimekuwa treated na nimeshalipiwa the bill. Yenyewe singeweza kulipa ya bill, yenyewe ilikuwa more than 50,000. Na sasa ndio nimefaidika, government iliweza kunilipia the rest of the amount. Nilianguka nikiwa kazini. Nikategwa na jiwe, nikaanguka, nikapasuka hii mfupa wa hapa. Sasa nilikuwa nimelipiwa sana marafiki, lakini saa ikaja ikanilipia, nikawa nadaiwa laki 4 na 44. Sasa saa wakalipa 36, nikaambiwa nitafuta laki 1 na 8. Sasa mimi sikuwa na uwezo wa pesa kama hiyo. Sasa nilikuwa nangojea yote, lakini nimeshukuru sana sababu ya leo Eid, Mungu ameonekana. Hapa na amesema atatutolea tutoke twende nyumbani. Niona watafurahi sana, kwanza watashangaa kwanza imekuwaje mpaka umefika. Ambao kiwango cha paka wataniuliza mambo mengi sana, ilikuwaje, ulipata wapi pesa ama ni nani alikusaidia? Tukuzuia, lakini hiyo pesa ndio tulikuwa hatuna. Tukabidi tubaki hapa.